Yap kibarit kibarit poilang balo asya gini kicingelang. Dan kuplay yo honorable union minister Ujohon Barla, kuplay union minister Jongi Jogri India hi barakoi. Kuplay ay yang kicingker ki basto terat. Kuplay day dah udah roi kapal ke development. Apa kali Geri India berkait kepada penwarna nak benda kementerian kejogi berkumpul lele yang mohon di konstituensi. Ngai kuplay yo Dr. Everest kepada kandidat jog BJP kepala jet dan Narendra Modi hi ulah ai ke tiket yo Everest belum official kandidat kejogi nangi na mohon di konstituensi. Gaya kuplay lu, yai district president, mandal president, hanging indadru, imahila president, jongga BJP state BJP, ikong judi surong, iberadakan lang bagi yang dikepor, pada pi paro, inong kitkam, ibatray, bagi dong volunteers, berparo kebaag kti kaman kti kadiang, nak benda ukir ini kejongi berdua yang kecinggjap, kabadan borom, hak ini kebawah di konstituensi. Ikuadem pagkabahoti konsensi ru kan develop. Ikuadem. Lada bikwa pagkabahoti konsensi ru kan develop. Kameglia jugi ru kan develop. Menda kasi lada bimi dah kena kejaga. Update nama pi buat menskap yang ini kena kalian jong PJP ikwa badong. Pilih cela kijong yang kisam. Pilih cela kijong kidong kisunong. Pilih lagi cela kijong bahaya masang kiparlok perjol. To all iki baru bahkan kesin. Larangi ngibot yang ke BJP, ngibot iba Everest. Berwarna yang ke Jingjok, kemudian burung, beraknang bakat Delhi, berkebahoti, kenong kebayajan. Ikuat ada yang menong kita. Dia undang honorable union minister, lawan kenang siya kani kecaka, menyok jat. Menyok iban pet, lawan kenang kani helikopter. Menyok iban pet, irik stong kita, bagi cakap baru. Bagi don development, bagi don development. Apa ke UI, light do datang ke national highway, kena ke Surok, ngimi don development buang. Buang, bala dah kimdan kita school jogi missionary, ki fada di kibai di kipalang. Buang babdan ARUM, berdevelop, hak ni kejaga kecopil dah kimdan ki fada, kimdan kibai di kipalang, ki missionary, ki kena ki kon sama ki jogi, ki kon ki jogi, kini biar balik school, kini biar balik college. Kini miao banyo yang kecing nang cista, kene kecing sisa. Jadi ay kublay, iparan, yaki wegway diki barang, kibalat, warra, yaka serak, yaki kecing say. Pada ay kecing nang cista, kalau i kalau wadru, kene ke Paris pendek, ay kublay ay pada Paris press. Ibalah pedang sobha yang ini, kene ke jaga. Ibalah pedang sobha yang ini, yang Paris. Layor menjadi syarikat tadi. Kalau kandung kecing skotunan. Menjadi rekan berpi, dah kepada keroi kepar, dah kepada kecil betul, jadi senang ketau, dah kepada kecil betul, jadi kuat semula kejogi, dah kepada kecil development, berbuat bahagia bagi lama dua, hak keneka, senang kejogi, pada sikit megaliahi baru kawin. Ulang dulu, honorable union minister juga, bangsa bukan wajib ke politik, cuma berpois ke politik, ulang dia ulang elam dia menjadi pastor. Pelayanan jika dia kristal keleng-keleng bagian kiu jisu ku baga mapi. Kiu ang hada baga BJP kini yang mempersiap kristal. Doang nyipiga kaya kehadir mensaki. Ngau Alexander Heck. Upelajar Sansen. Dan kalau head minister dadu, kalau minister dadu kendai spak kendai bupra. Apa kaji dalam jongi minister bangkuai 2007 iba bibi lindo. Kalau terakhir apa kejolong chief minister iba ikim bolong. Kalau saya jalur chief minister pada di lapang, kalau saya chief minister posal seng marak, kalau saya chief minister lapor lagi chief minister, kalau saya udang sah di gunung mikmat, balasan jet dah keseng BJP. Kau orang tu lapor ada ika apa putar ukraru, kau ada BJP ubah Heck, baru kau kita pusing putar ukra, laksa kita kibi kita baru kita besari, ada kerana baru kita siapa adut baru. Napos ni, kalau arpos saat Islam, undai kalau tiga malam kot berjaya saat Islam, kau mengambil jongga petualang berat konstitusi, belajar belajar baik,
Lalu minister prepare betul bagi minister. Agar dengan last meeting lalu minister juga health department kemasih plus them let them. Pada ai kita sekretari ke bapa dan kepada kita payah kita sistem juga siap regalia hingga jogi barang boy. Kalau saya kelak sodong juga regalia aku health minister akan pojok COVID. Ina lain pada ai kita rap kelak sodong. Apa kita beriau kio yang COVID berbun bagi kita strong price strong peradong. Perang majar ro kim do cho badrong kiteng bayo kiwa gen cipang COVID kedrai maka ku health minister IDHS jogi Dr. Ramadwar ku DHS pakiwai ni ki doktor ilayat kelen sodong jogi negeri me kelen jogi kasih jatya gadi bhoi pakiwai me ni ki state channel nilom garo ilalai ber ai ki jira ko fair tak bada bada tak bada ai ki cikot ki kia ini dong slong juga siap megalang ke jogi. Ila try si dong bergerak yang ikut deh. Tapi ki health minister baru jom dari India. Tapi ki minister baru juga health minister juga dari India. Ki bayo yaga awak bayo yaga nam ke burung bayo yaga awak nak whole health organization. Dia tang mengaw health minister juga megalaya. Agak potong COVID mulai tu nak whole health organization. Kalau ada yang kena award, kamu the best management of health management akan buat tu COVID. Kalau you orang mengalah kamu health minister, ini kurang crowd. Dan kita lebih kalian ke jogi. Ini kurang crowd. Yang buat peradu bersama jogi. Egi belum berjok kat kena burung. Dan kalau WHO kena World Health Organization. Dan kena orang syok ada rumah minister jogi. Orang nada lebih bagi baru. Ya ada di kerku kedua, ya ada di tempat kedua di jogi. Ikasan di bawah Everest, agar di bawah di logi di bawah agetir. Di bawah Everest di logi beli topi. Di logi udah bah ya keakhir kesan, kejiket. Dan kemudian kejenuhan di bawah dokter Sosong, dokter bawah di konstitusi Amtang kata. Ini sudah topi. Lalu padam, ada paman mat yang sensitif dengan NPP. Dokter bawah yang kena husiar pada. Mulai khusmat am yang pi utawa beli beri yang pi. Bila khusmat am. Apa bila khusmat? Sajuba benda dari kepor. Pinjuba am benda dari kepor yang kita bila beri yang pi. Jiwan benda ku kupat tulai. Tak katukan dia ki kalau pada. Dedem. Ini sudah topi. Lalu padam. Ada paman mat yang sensitif dengan NPP. Dokter bawah yang kena husiar pada. Mulai khusmat am yang pi utawa beli beri yang pi. Bila khusmat am. Apa bila khusmat? Sajuba benda dari kepor. Pinjuba am benda dari kepor yang kita bila beri yang pi. Jiwan benda ku kupat tulai. Tak katukan dia ki kalau pada. Dedem.